دوستانی عزیز، تماشابینان عزیز تاجفر، ما در شهر نیویورک در منطقه بروکلین در مهمانی خانم بسیار زیبای تاجیک، مادر مشفق و مهربان ستاره غلام و قرار داریم. السلام علیکم. السلام علیکم ستاره، خوش تشکر. آمدید. خوش رحمت. آمدید. تشکر که ما را به مهمانی دعوت کردید و تشکر برای چنین یک دسترخوان بسیار زیبا. این فطیرها را بینید ستاره برای ما و شما آماده کرده است. این سمبوسه ها را بینید و بسیار شوربای با مزه. تشکر زیاد. سلامت باشید. اما هدف صحبت ما نه اینکه آمده در اینجا خوراک شام خوردن، بلکه ما میخواستیم که با ستاره اوید به گرین کارت صحبت کنیم. خوب. طور میدونید دوستانی عزیز، ستاره 6 سال است که 6 سال پیش با همراهی اویلش، شوهر و فرزندانش با برد کردن کارت سبز به نیویورک کوچیدند. خب درست؟ بله درست. خب و از یعنی چند روز پیش از ماه مای، از 5 و 6 مای، علاقه نتیجه های لاتاری گرین کارت برای این سال اعلان شد و در تاجیکستان علاقه که چند صد اویله ها، هزاران اویله ها آماده انتظارن و یک چند صد نفر شاید گذشتند و آماده اومدن به امریکا هستند و آدمایی که به امریکا تازه می آیند و میکوچند به یک کشوری نو که واهمه‌اش گویم در آسمان، اما ها هیچ وقت در اینجا نبودند، ترس و هراس و سوالهای خیلی زیاده در معنیشان پیدا میکنند. خب صحبت ما به همین روانه میشد که پیش از همه با گرین کارت آمدید، زندگی در امریکا رو چقدر دریافتید؟ زندگی در امریکا هیچ فرقیت ندارد از تاجیکستان. مثلا در تاجیکستان کار میکنید، اینجا هم کار میکنید. در آنجا هم خر بر این کار میکنید، در اینجا هم خر بر این کار میکنید. بله مشکلیش هم هست، نمیگویم که نیست، نه قیندیش هم هست و روزهای نغزش هم هست، لیکن کار یافتن ممکن. خب بیاید روزهای اولی آمدنتان در نظر گیریم. اویله نو سمکه هاش کتی آمد، برو بخچش کتی، از چی سر میکند و کدام پرابلم ها روبرو میشود؟ از چی سر میکنیم؟ بیایید سر کنیم که و آنها حالا در تاجیکستان و یا باید مراجعت کنند که تاجیکستان نیویورک و کدام شتات میرن که یگون تاجیکوی یووانو یوردم پرسن برای خونه، برای аренда اجاره گرفتن. شما و آنها باید مراجعت کنند. یگون خشته بار جوراها و دوگانهاشون مراجعت کنند که یوردمتان برای خونه. بله که این یکم چیزی که باید سر کنند. این از همه قیمترین در پیدا کردن خانه رو در نظر دارید؟ در نظرم که در شتات خیلی قیمت است خانه گرفتن. این برای اون که تو دکومنتاتون حاضر دکومنتاتون نیست، سوشال سکیوریتی ترجمه کنید. سوشال سکیوریتی رقم اجتماعی. رقم اجتماعی نداشته باشید. کردیت سکور. کردیت سکور دوستان عزیز، کردیت سکور این گویم که یک معیار بهادهی بانکی است که طبق کردیت سکور معین کرده می شود که تا کجا شما آدمی باوریناک هستید که قرض را میگیرید، پول را از بانک میگیرید و سری وقت آن را پرداخت میکنید. یعنی گویم که کردیت سکور یک معیار باوری گفته می شود. در امریکا کردیت سکور بسیار مهم است، چون که اگر کردیت سکور شما پست باشد، این معنی آن دارد که شما در معامله آدمی باوریناک نیستید و اگر کردیت سکورتون بلند باشد معنی آن دارد که با شما کار کرده می شود. درست؟ بله. خب اکنون آدمای نو می آمدگی باید از چی شروع کنند؟ یعنی که باید یگان کسی یابند تاجیکو رو، خانه اجاره پیدا کنند و بیایند. بعد بیایند. خب از دیگر طرف ممکن اومدن در یگان گستینسه استودن
агар пулашон бисёр бошад. пулашон бисёр бошад ё ки ягон Airbnb ка монанди ҳамун гостиницаҳо арзонтар. лекин Америка ба пул тез меравад. Чӣ қадар пул қазӣ биёяд, ҳамун пул тез меравад. хуб ба ҳар ҳол ба фикрам оилаҳои нав ин қадар пула бисёр сарф намекунанд, чунки дониста сарф мекунанд. бале, оилаҳое ки мебиёянд бо кӯдакон ва ё бояд албатта ҳамун тарафҳое ки мактабҳои хубро нигоҳ кунанд, баъд онҷа хона гиранд. Мактаби хуб чиро дар назар доред? Инҷам ҳамун шумо масалан нақл кардед дар бораи муомилоти банкҳо. Инҷам мактабҳо рейтинг дорад, то есть нуфуз дорад. бале, назди ҳамун мактабҳои нағзба хонаҳо қиматтар, барои он ки онҷа барои чӣ вай мактабҳо нағзтар ҳисоб мешаванд. майли маошон нағзтар, мумкин баъд аз дарсҳо бо дополнительный ягон дарсу иловагӣ доранд. ҷиноят кам аст. ҷиноят кам аст. ва Ситора, дар мавриди нуфузи мактабҳо ман фаҳмидам ки аз чӣ муайян мешавад нуфузи мактаб. Нуфузи мактабро вазорати маориф, яъне шӯъбаи маорифи ҳар як шаҳр муайян мекардааст, вобаста ба он ки агар донед инҷо ҳамон шӯъбаи маориф дар як сол 2 маротиба хонандаҳоро имтиҳон мегирад. 2 маротиба ё 1 маротиба. ва аз баҳои моҳи апрел гӯем ки имтиҳон мегирад, имтиҳони давлатӣ ҳар сол, ва аз натиҷаи ҳамон имтиҳон нуфузи мактаб муайян мешудааст. Бале. яъне агар хонандаҳо ҳар қадар зиёд баҳои 100 гиранд, нуфузи он мактаб баланд мешавад. Бале. хуб, боз чиро бояд ба назар гирад? боз чӣ дар назар гирад? вақте ки ҳоло дар Тоҷикистон ва ё бояд англисиро ёд гиранд. Ин якум чиз ки дар фикр бошад ки одам бо забони англисӣ бояд инҷа биёяд. Бале, инҷа ба русию тоҷикӣ ҳар забонҳо гап мезананд, лекин барои осоншавии кори худашон бояд забонро донанд. ва бояд ягон касбро гиранд дар Тоҷикистон. хуб, агар дар бораи занҳо гирем, агар шумо 6 сол шуд дар инҷа зиндагӣ мекунед, чӣ тавсия метиҳед? Занҳо кадом ҳунарро ёд гирифта биёянд? занҳо дар инҷа дар ҳама соҳаҳо кор карда метавонанд. Шумо тасаввур мекунед, дар инҷа барои занҳо ва суппорти сахт аст, дастгирии сахт аст. занҳо якдигаришонро дастгирӣ мекунанд. ҷамъияти занони тоҷик хеле фаъол аст. бале, ман дар аввал якум кори ёфтагим маро якта зани хитоӣ гирифт корба. ҳавай ҳамин хел дастгирӣ гирифт ки ҳамин дари соҳае ки ҳозир ман кор мекунам, ҳавай кушод манба. Инҷа ба беҳтарин чизе ҳаст ки занҳо якдигаршонро дастгирӣ мегиранд. кадом ихтисосҳоро ёд гиранд? Ороишгар, дузанда, духтурӣ, маҳзгар, кадом ҳунарҳоро? духтурӣ, соҳаи лоиҳа, соҳаи ҳуқуқ, соҳаи компютерӣ, соҳаи бухгалтерӣ. яъне ҳама соҳаҳо дар кор мешавад. бале, ҳама соҳаҳо ҳаст инҷа ва ҳама соҳаҳо ба худатам ёбӣ. дуруст. хуб, бо чӣ тавсия метиҳед? Бо чиро дар назар гиранд? Дар масъалаи пул гуфтем, чанд пул бо худашон биёранд ба фикратон? ҳамроҳашон тахминан аз 12 то 15 ҳазор. ин ҳамин қадар пул 1-3-4 моҳ ба баъд. лекин аз омадагиҳошон одамо бояд тез кор ёбанд. чунки сарфи инҷо хеле зиёд аст. Сарфаш зиёд ва
ҳамун чӣ қадари дошта бошанд биёранд ахтарда. дуруст. хуб, Ситора, баъзеҳо чунин фикр мекунанд ки духтароя бояд ба Амрико набиёранд, чунки дар ҳамин саҳифаи Тоҷфарам ҳамин гуна суоло буд ки оё духтаро бояд ба Амрико биёрем ё на, тарбияи духтаро вайрон мешаванд ё ки тарбияи бачаҳо вайрон мешаванд. Шумо чӣ фикр доред? дар назари ман ки тарбияи бачаҳо вайрон мешаванду ё намешаванд, ин мумкин ҳам Тоҷикистон ба ҳам инҷа ба. Ин вобаста аст оила. Инҷа ба маҷбурии ягон кор кӯдакон намекунанд. Ин агар аз оила тарбияи нақсти кӯдакои ҷун ягон кори беадаб намекунанд. Дар назари ман ки ин ҳамин. Яъне духтарошона биёранд. Биёред. Чӣ фоида дорад ба духтаро таҳсил дар Америка? Чӣ фоида дорад? Кӯдак мехонад, духтар мехонад, одам вай як касб ёд мешавад, пулдор мешавад. Аз назари иқтисодӣ мустақил мешавад. Хуб, якта блогер, номаш Нилуфар будааст, ҳамон дар шабакаи худ гуфт ки агар ман фарзанд медоштаму шавҳар медоштам, ба Амрико намекӯчидам, чунки дар ин ҷо бачаҳо муътод мешаванд, яъне наркоман мешаванду кӯдакон метавонанд ки ҷинсашонро иваз кунанд, трансвестит шаванд. Шумо чӣ фикр доред? Дар 6 сол ягон кас наркоман шуд. Худо ба шукр нашуд. Як андешаи аблаҳона. Бале, ин боз як бор такрор мекунам ки ин ба фикрам аз оила меравад ва муносибат бо кӯдакҳо дар Тоҷикистон бояд кард, инҷа бам бояд кард. Дар бораи ҳама чиз мо бояд гап занем. Чиз мумкин, чиз мумкин нест, ин ба фикрам ҳама ҷо ба бояд гуфтагӣ бошад. Ин гапҳои сафсата аст. Бале. Хуб, Ситора Боно, агар дар бораи зиндагии тоҷикон дар Нью-Йорк гӯем, агар зиндагии тоҷикҳо чӣ гуна аст? Онҳо муттаҳид ҳастанд? То куҷо зуд бо ҳамдигар вомехӯранд, рафту омад доранд? Муттаҳид, ҳамамон муомила ба муттаҳид ку. Ҳамамон мехоҳем рафтуомад дорем, идҳоро ҷашн мегирем, ифтор мекунем, масҷид меравем, наврӯзӣ ҷашн мекунем. Соли навӣ ба якдигариро мебинем. Мисли Душанбе. Ҳамин мисли Душанбе, ҳамин қадар ки камтар дур аз якдигар, хеле ранги ҳамсоя бари намебинем якдигаромоно. Хай ҳамин камаш ба ду се чор бор як сол ба якдигаромоно мебинем. Худи дар Душанбе ҳам одамҳо серкор ҳастанд, ҳар рӯз наметавонанд якдигарашон бинанд. бибинанд. Бале, инам дуруст. Дар масъалаи бинед, дар масъалаи хурду хӯрок гӯем агар, ба фикрам Бруклин ин мисли чаро Душанбе мегӯям ки ҳатто ғизоҳо ҳам дар ин ҷо хеле дастрас аст, ки тоҷикона аст. Хуб, фатире ки шумо ина худатон пухтед ё харидед? Ина худам харидам. Ина харидед? Дар аз мағоза мешавад чун як фатире харид ки гӯё ки дар хона пухтаӣ. Бале. Самбусаҳоро худатон пухтед ё харидед? Чӣ гӯям? Харидед? Харидам. Бинед, ҳама чӣ дастрас аст. Худи дар ки аз Душанбе харида бошӣ, яъне дар Нью-Йорк, вақте шумо дар Нью-Йорк дар Бруклин зиндагӣ мекунед ё дар Квинс, ҳоҷат нест ки аз Душанбе дигар савғо интизор шавед ё фармоиш диҳед ки барои шумо қуруту ягон чӣ биёранд, чунки дар ин ҷо ҳама чӣ ҳаст. Равғани зағир, як сол пеш агар орузу буд, ҳоло ҳама ҷо пури равғани зағир аст. Зағиру зира, ҳама чӣ ҳаст. Барои ҳамин ба фикри шумо чӣ кор кунанд? Биёянд? Натарсида биёянд? Ба фикри ман ки натарсида биёянд. Миёна сахт банданд. Бале, миёна маҳкам бандед. Дӯстони азиз, натарсед. Ман ҳама вақт Ситора фикр мекунам ки чӣ аз Россия дида ба Амрикову Аврупо оянд. Дар ин ҷо ин кишвари озод аст, ҳеҷ кас шуморо таҳқир намекунад, дар кӯча милиса шуморо боз намедорад, намезанад. Дуруст. ҳамон ҳаминҷа ба бетон гуфти хуҷандиё. Ва хуб, шӯрбои манам хунук шуд. Манам шӯрбома хӯрда хонам ба меравам. Ташаккури зиёд Ситора барои як суҳбати бисёр гарм. Хуб, то суҳбатҳои дигар дӯстони азиз, натарсида омадан гиред.
мо ҳаминҷа ба ёрдам метем. ва ба саҳифаи Тоҷфар ҳамроҳ шавед. Тоҷфар дар Телеграм ва ҳамчунин Тоҷфар дар YouTube ва Instagram дастрас аст.